Uba Marcus Martin belum way na kirang ilekai jong kajing ilekai kickboxing but wushu hagis nem ki bakam menshwa ubala yoru ya ga gold medal house nem 8,000 saw uba menta ula shim ya benta ban long kumunong ilam jong ka seng bhalang ula panpau ya jing sokya halor ka jing mamla jong sarkar ban penbiang ya ki babun ki jing don kam ha ka jakasa bar ka jakathya jaka dem jong ki rang bat ki thai ilekai ki belaj ban ya shim benta ha kalampong ilekai Meghalaya games ulong manadu usnem 8,000 saw ha ka por ka bau ne rang ilekai ula yo ban mania shimbanta haki lempung ilekai jong jela omdan gejengla ban penbiang ya ki jakasa ki jakathya bat ki wei Henry ya kita gisnem ki nong ilekai gilha ban shu set kemut ya kejing sma bat set hamansim ya ki jing bom hon ya kejing bom biang namar kejing kwa ban priang ya ki medal bat ban ra ya kan nam job Henry hakane ka kanti ka bomenta nagaliang jong ne rang ilekai bat bolong mentau nong ilam seng balang ulami ban penpau ya kane jing sokya bat ha ka ju ka por ban penrem ya kane ka jing bom la jong sarkar ban penbiang ya ki jing don kam ha ka te kelempong ilekai jong ka jela habide bat ka jing ni ki khubor mo bide bat ketika jing bom la sarkar Meghalaya ban ravai ya ka khoi kusuba hapo jen kompleks mo polong tay kamli kasin ke banikong nalap no hangne ngi ke balaya lek ban represent na ka district hagi district level ngi julap ko igini ke jingduna ka ba ka jela ka jungi nadi ki permusya kamdei ke bolong ka ba kebala ban mora ya ka kejing penbha hagi niki jekai lekai kamtam man pembiang jika tiak jika dem ka umbam umdi bat ki jika toilet bo la no nadu ki por menchua ngijula kumuwai naki samla ki bai shibenta na ka district but kadon ke chingfil jong ka government hadu menta gini singi iba habide ba kene gidang sakden te ngiso punong ba ngili la demat bo te gine ki ba dangai mat kidang saya imat mai ba ban bangin le mi sekemat ban keren ya ki officer ki badai ban man permit pembiang ya ka benta jo ngi kun samla na menta ban yo ya kata ka cakasa cak dem go biang mo ngimla mar ngimyo ya kata ka kabot mo la modong kasukun tak angi dengan ini digalat ka ba ngapen pau kumui sumla ba ngalayo gold medal ha war hajar sau bide ba ushu but hakiki poru ngi shulong no kajing semang ngi set ha mensim but kajing mombiang kajing kathia ru ngi shu ghon la ghon kum ikut semla na mar ngi kwa yo medal ban ngi kwa kajing job te gane kajing fil jong ka government na ka por kam tam ka transport ngana kalian jong nga pun rem ma kamdei tang kene kam ta ka ba ngi i menin bo ki social media hanrei kalau wan jana de ki por ki ba menchua kemarin sedang berilekai ban represent na kalian ka district na kalian ka state arjari we kata kamu mut hartli ki event ya bang ajai simenta ngaju simenta kata gari ga kickboxing bat ke wushu te ngaso bundong ka kejing kepat ber kejing tu jonga ya kinong peniak kamtam sport minister bat ki nomi khmat na kalian ka Meghalaya state olympic mo bagi di ban pet ban pembiang ya kacakai lekai bala da pisi me kam pimla pembiang kemut kamha bat kelok ka bampong mo ki apa no mar ki semla ki ba sajet bani lagai ki don da mensim hendai ndala poi hak ta kacaka babun sudah ada bun regi jingduna sudah ti nagaleng junga golong gaji benpal golong kede kita he banglasyam au arjari we adu arjar khatwe mo la monong ki jiya li junga ka transport golong ba ngaji bun ki jingduna ting habeng ile la ka shabaro ngiri persen nak yang kestiru habeng mi nang ne ngimi kadon ba kamsem udah lapo sitai ngidu zikrman nomor ki authority ki jungi kim ju shim ya kata ka responsibility juki ti ngangi scam ba lengba kan ke cing lap jong ki social media mensual ki tolak social media andai menta ki along ki bawaan sekmat ban lap ya ki ba bambit mo ki ba duna ha ka cipeniat ka kompeniat jong ka jelah te akipun mensual lele te lalong sin ba le nang ne kamu along ko tepan ka bos ne tepan ha po train la po shari no wai along ba sakma long kum ki konton
kemi don kepa wat kataru simet ngi don ka mensim ban marak ka borom sakajela labun teli kimedal ngi la marak sakajela rei kene kesinggo benda kalau ba ngi tentu ya ka government kamtam yu sport minister ya ka Meghalaya State Olympics mo la no ba kemdei ban sultanat ban bat kum taki nong yalam andai ten yaki samaru ora yaki cikai lakai gi bah wat ai ba kata ka nam juga jelas ni kan hiasya ka kedang wa kadu andai lada pi luan cekmat ban syakri bah yangi kun sebelah ngi ki kun sebelah ngi long ki bala kre ban ora nam yaki jelas hoi ngi kendu sibun gi jing andai but kajing ya kendu ji kalau ke baik kai mah ngi judu mensem nak kapos kapor tenteng habi ngi lek mi kemana ka jelas namba dona gini dona kita Henry bahwa kataru ngim tho nomor ngi kuai kanam tilada kino mi kmat kim ailat dingi bangin kiu sukman te sei lek bagi te komboy du sumla ba mi kmat naga distrik haw arja sau ban yesimenta ha ka Meghalaya games naka wushu asjat mo aso bunom kedai kene ka jimpau jingi kelompa ngi lalap sibun mo jing dunana do tik pun suah ti maka government kamdai shu ban nang pun nang bakla lenti aba organize indo ki program kumut ba kamtam ki tunat ilakai ki semla ki don syak ta kamsim ba game ngimdai bendu jikerman lane ngimdai ban syak bendu jikerman lembaga jing menti lane kajing jaitu lane kajing bam senyo jong pi yang ikut semula ki ban yesi mentah ka tanap ila kai ti haba pila biang ni ya ki kun semula kamu kun semula kila la man ai ya ki skri ko ba ti ni isaimat mo haba hapo jelah ni tu menen ki toilet ki bombeang ki cekasa ki bombeang pat balik ke jana do kerta ke bangi girang samarit muswa hadu bangila semla menta semla lajan kut kerta ru ke ja si ja keju kejing pemlak membiang ya ke bentar ke bagi kena semla ke simenta ti kani kembali menjasu kani kejing program ya ka transport buat ya ka Sarkar Meghalaya ba ki susu tenak tang ban pelai sosial media bani ke pertai baklala ban organize ki sport fair rei man pen mahabat aja ka sa aja dem man pen mahabat aga cekalik bar cekalik toilet ki samla kam simla kan ro kedai gue ke jing perem ki but what I but ka kata wa kiong ba ka jing le ke jong pi long kum tu kiu ba sawa mo u batali mo long sawa jam rei ai bo ka jing le jong pi long kum kiu badap bom sawa namar balada fitre ba ka jela jongi kan yo ya ka burom ada pidang ile kumde komot pile klet ya ka eke ko ba hapo ing tumpi temau kan sapau sebar ka jila ran gede jo bacela kane ke jipau juga kalau ba ngala de mate nomor ba kam simla dei bom ba ngasu le mala but hadu mentahi ki nagalian ka transport bat ga government ka jule klet ya ki semla ki bawan cekmat ha ki transport ro sulem long le noi ya ki semla ki ba lawan cekmat ban mi kemat minta ke distrik ba kejela teng hei ba kiklan no sarkar gini te bat hakatu gajing bami stu jimot ro apa deng ki nong penia ro ko turu keding bawang ra ya gajing sniu gajing donong ju kejela bat gajing le politik sejong ki nami kemat ro ban yo mo ban sim kabu tang yu badai mo en penkiu rei bam dei nai bam don ji dei ngin penia kataro ko don hapo gajing sungu briu kujungi hapo kejela kene long ngala demat handu kepot bang chua bagi don kum ki player jong ka jelam Meghalaya but boleh ki sami kini ki tim individual ru ban sulet mo krem ka jing tip jong ka government manisi menta tang nam ta bang midon interest la de namar ki tu ba ka jing mi individual tim kalau namar ba ka jela ka jongi but ka state government ki kam interest ka sport kam tam ki sor ki minister mo kim dan interest bermenti ki sport tina mar ta sumdong ka e bala mi menen ka kapor subong ma perem kunggoy ku
player barim jong ka district jong ka jela ngawan semat ban perem makani di jingfil ji jong ka government ba kim simlala ban maintain bah ban pembiang ya ka property jong ki kun samla bidi ki nomi khmat nam ta ka sport but ngapan biasa isen golong ba kani kidi lese la monong kidi ke jing bom sutra jing lese ya ka sport le ke jing bom dan interest jing ban organize ka sport lese na ke jing bom sel la monong ndrei nadu pasdang hadu menta kani ke sengi so monong ba kaju ke jing lap kajungi ba kiwei kun samlar kilap na kalian junga ko wei na ki samla kumbang pau mene ngasu monong ngai nga pau ke jing bom priang bat ke jing perem ya ka ne ke jela ya ka sokar jela kajungi ti kani ke jing pau junga ba pi na kinong kilap pathai khobor pi kwa ban sim ni kata ka jing tip ka ba ngatip khendiat na kalian junga nadu ar hajar ar wei la kai na ka state hadu ar jakat wei but hadu menta ini singi su bong ka e jing lap junga nadu ke jing lenti ka ba ar jar iwe hadu ar jakat wei hadu menta ki wei kun samla ki dang ilap sa e jing duna jong ka sokar jela sini ti ke jing ba ko long ba hakmat jumpi ki social ki nang sok khobor bat ki nang lum khobor ko long khendiat nanga ngapun pau kita ki jing fail juga government bana ki sekri bo ha ye kun samla ki barang ko ban kiu hak sport ma ki bon cibon ki duna tam balong babon ki bamnur ban tempau mar balai tang sep tempau kamot mo la sha penhiar kerdan la sha le bam ithu shu ki nongyelam long ko ba ni that ya ka jing duna mo jong katang sport ane jong kinong penyan tenang yang junga ko wei mo ba wan sakman ban tempau ya ka e ka ba pikwa bantip long kaji lenti ke junga bat kaji ke jingla ke junga bat ke ke pau benda kemat menen bagi mo ki samla ki la hapo ajen kompleks ngai kadai ki sha ka ba ngiru ngila de lapteng na ki por bom chua te ngana kaleng junga kalong ba ngong bet kene kadai gaji prem kali pe sha suka namar ba ki sustuna tang social media ban berbena bom ba kilala ban organize ka megle games klaim da le practically mo balipet ya ki cakale kai ban pembiang ki cakasak cakadem kata kadi gawe ke bang ni ke jinduna ke don ka sokar tina lang junga ko lomba na kuntu sokar ko lomba pen kiu shu man le ba ki kena ke nom sakma kelenti suki mar kane ke jingle suki ko lomba ke jingle tang haka ler mo ke jingle tang pende perkom na kalian junga ro langsung namla yang dari liru